O le tafesilafai o se Polokalame ua iai le talitonunga, e manino ma matafi se puao pe a susulu iai ave o le la, matafi e se ai, i le whaasoa whesangai, au vantu, au mai, o na manino lea o le nenefu. Le nei tausanga ma le tele o mata upu e tūlai mai, e a fia ai le au au nanga mga luenga whaatino i lo tātou atunu. Peitai e manino ma malamalama, ina ua sa saa whaoti le utu a le whai mea. O whaingoina ai le nei Polokalame o le Tafesilafai. E faatalofa atu i le faafofonga mai moa mai al mamalu o le tātou atunuu i le nei fo i vaenga o le aso. O se whapoponga le nei o le tātou Polokalame o le Tafesilafai i vai aso taitasi. Le vai aso nei o lea ua whaatasi ai foi ma le sunga i le ali Fomai le sunga i a Papalii Dr. Tito Kamu. Ia awale faamalamala ina o le tele foi o mata upu i fito i tonu ma le soifua o alo mawhana witi al tātou atunuu. Ia o le mea lea faatalofa atu i lau sunga le ali Fomai ma lo soifua manuia ia ma lo foi lo ona sai ma lo lava Papalii tusa foi o le vala au atu o le Tafesilafai i se tātou wheloa inga le nei aso. Ia faatalofa foi sa mua i tu e fio o mo mai le fasalalaunga le ngata le o au tofe le tua whare le maru morato whare tua no hoara ia maro te fua marangi maro foi mau mo lia no fa auru a te faso ai i le soifua maro roina o tato atunu. Ma lo whaafitai, ia, manatu ele i ma maute le atu po le vai aso e tanu wai lea sa au ta whaaso ai fo ilunga o le si ufonga o sa moa le leiti o. Ia peita iani o lea la ua o fia fia ua toe mawalo wawa noa. O na e whaia si tele o mata upu i le tūlanga lea mo whaamai fo i lea a fia ai ia alo ma Fanau witi al tātou atunu. Mana tua o lau sunga a Papalii i o lo fito i tonu ma le vaia o Fanau witi i le whanamai tele mto tua. O lau fisiri mua o lea wa mai tauina o toe maua le whaamai leo le misela i New Zealand. O ani tāpe nanga mo pui puinga wa whaatino mo le taimile nei a o le toe o ma le misela i o tātou lau whanua. Whawhetai tā ua te e fisiri i le taimine nei ina o whaarongo o mawar whaamai le New Zealand. Lea o mana whono ia e ro whaururu ai le matanga ruenga. Whawhetai fona fionga i pure ia ai ono toka eke Roma. O toe whaamaro sia le tui pui leo le MMR, le misela. Pe o toe tilo atu i le tata se i tu ropo whainu mera. Ia e rao le rei le kawaina ai mai le tara whaatai o pia. Ia mani tūre le mua se i tu ropo ta unua o fioanga. Mahalo whaafitai. O le ale tūlanga i lo tātou atunu, wa leo wa amata na to tele malanga mai New Zealand. Whape whea ila tō lea o le amalanga mai le taimi nei, o ani ai inga ua whaia pe atau nuu tātou malaiwa alele, ina ia mauti noa, ele toi o sa mua tūlanga le na ele lua afes fuluiva. Haftai, ro ia pe parmatanga ruenga, o le wha o ngai lunga wa alele, e wha mawina i pe kale, pe fiva, pe tangi mata se i tu roa o le wha mai lo le misela, e rua, e torua, e sisle iei, o le kof, o le tale, o le koraisa, o le taferisu, i por kauntang tawaitis ia, o le tangi leo mata, o le re wha mawina i tu a fiva, e taura wai a inga maranga mai whafo, o na tauru mea moni, ma le wha maoni. Whaftai, la se whainu mera Fanau a mai, ona whaatino la tō tui pui taimine i lau sunga le li Fomai. Ia, whaitia whainga tāra o risiri lea, e le isia whainga o numero atoa, a te utiri rau ki tamaiti i raro i fore 5 tausanga. Ia, o sa whai pena o tāu al Polokalame i, se hau pasene le kawa sa whai manu i tua. A o i nei al tāra whātai a pia. Ia, ma sarape e whaas fulu pasene. Ia, e whapena fo i leru moenga ni luas fulu le toros fulu pasene. O alo ma whanau, e le whaini tui o le MMR1 ma le MMR2. Mahalo whaafitai. E whape whea alo ma Fanau ia le ua sa au lima tā pena e malanga atu i New Zealand. O iai se fuafuanga fo ilea e te tau ona whaia o lātou tui pui a o le i tu ua le atunu. Whawhetai, o le mea tonu ana na e le tō whamar whautau tanga le matanga ruenga. E whai pe patui ia, o le patui sa e tala iti a tusi. A lewa e mo le pipi puk. E te tau alana complete pe ia uma le leitui. Whaato ama whai ona taria mai atunu e whai tusi tausanga. Wha te ta ingo tutuila. E wha pena fo i New Zealand. E wha pena fo i atunu Australia. So e le mo whai alana mo se visa po se pe vita. Pe a le a toa tui o whanau ia.
Faafetai a Papalii se e toe faamanino mai a le baby book lea tāua tele lau faalongolongo atu. Ia e maise o le faafoga mai o le tatou atunuu. Faafetai. O le tusi le turoa umarona ora le tina. O le tu ature le tina. E whai le tui mua le PCG. O le tusi fo ilia. Roi uma wha mau o tui. E pe o le tali vivini. E pe o le TPT, Diphtheria, Pertussis, Tetanus. E pe o isi wha mai pe o le misela. Roi ei fo i vaenga ia. E tusi ro wha mau ai. Lau ngai o inga mua. Pe awha pe ua fiva ro walo. Pe awha pe ua mu se i turo. Pe awha pe ua lawa pe malemu. O i roi e wha mau o ro i ei wha sa mua. Roi e fo i wha perotania. Mo e le ngana wha sa mua. Faafea le tui lea sa fai le lua fesfulu iva le taimi o le misela. O tu mau pea le aunga o le tui lea. Faafetai o le ao ngā televisi. O ro tu mau wala ngā le tui lea. Ma le lua fesfulu iwa. I tiro tira i pasene. E nafo i pa tau lua fesfulu iwa. O kutia iwa varu le iwa. O ro ao ngā pera le tui lea. I tangata matutua ia. A pe o ro turi a pumai. Ia tamaiti. O ro i raro i fo 5 tausanga. E le o whaia tui. O lea wa e sa unoa i le tusi lea po le baby book. Faafea la le pepe lea faatoa Fanau mai nei. E mawhai o na whai e le tui lea i le taimi le nei. I hai, e fua lava i age group o tausanga o tamaiti. O le tui mua i le utua Fanau mai. Ia i le vitamin K e fisosohani i toto. Ia ma le tui na le PCG. Lea e wha ingoa tātou o le tui whaangata. O le tui le na e pui mai e ma le whatawhata vai po le TB. Ia po le tuberculosis. Ia no whaasoro mai rora i masina ia i whai ei tui. Le iwa masina ma le 5 masina. O le age group la le tau whai wha amarosi ai. Le whainga o le tui leo le mumps, measles ma le rubella. Po le MMR1. Malo faafetai. I le whaanga solonga o le tātou tui pui le misela le taimi le nei. Mo a inga ia e tau mamau ese ma le tau langa. Ai mai se fo ile mau tua o no foanga e au mau wai te tono a fioanga. E o ia ile au nanga al soifua manolo ina ile whainga o le tui pui. Whawhetai pena o tāua. Pio o a inga i o role le kawa mai tua. Wa inga i tua te i turou ia mano whanga i eita vai. O mo tuare le ia o ro alu fole au nanga. Pe so mo ar tala whātai o tātou e turou fo i o tāua no o pāri sima. Ia I le tauranga. I le tauranga. Tano no fo tono fo mai. Ai era mai a halo mo Fanau e tui. I ale foi mo tuale au ranga. O ro fata mil tu no i Paris. Wa ai sile ni tour e open area. E ngata mai lo tu anu. O te foi solo foi nga tui. Ia o ri tour ia e pasi fale ura o nei mo di. I o tu nei tau soi fua. I ta vale fai tui wa lo tu a mataria. Ia committee tu mama ma fa lo. Malo faafetai. A lau sunga le li Fomai, e ai ni a afianga fo i o le Fanau e le ta tau ai o na whaia le tui lea. E ai la, e se la le kui COVID, o le tui COVID, waenga whai ngoe mātou le immunocompromise, o waenga i e vai le rato e pui ngore immunity, pe o le tamoite e le kānesa. A le tui no le MMR, o le mams miso mo sa rupela, e le ai ma se me o no a whainai, o le mafu anga ona e tau anau tu maranga mauraro ma le whaararo. E mai a tō whaarau, e whai tu e pui mai nei wha mai tu a mataria. Malo faafetai. Ia o lau sunga fo i le li Fomai, wa e maasani fo i tu a inga tangata o iei lo tātou atunu, a wā o tātou atunu. I telea ina fia e o e ave a tātou Fanau i mō meo fofo po o tau la sea. Ia e tātou te le whaatauanga vale. Moni lava. I le tā leni mo fo ina e le atuai i tau la sea le tātou atunu. A o le asa sila lau sunga le li Fomai i le tūlea. Ia, moni ia. E le tese whatau ngā wale le tāre ni fōa i nei tinamana i ta mātau rāsia. A o rau atu alaro. A mai mua le whare mai. Ai tā ua whau ni whai tui. A wai, te i wanga nāua whatu le Fomai. I le isi me ni mpani tu e whai. Ia tua awere tu e tau rāsia. Ai a mai mua le waro le whare mai. Ia, whai no tui e pui mai wha mai. Ia le tau fia wara ia tau na mātua. E ave o ratu aro e fōi tau rāsia. Faafetai. O le tūlanga fo i lea wā o mea ni o Fanau e pe o le aunga tonu wā lea e mafua ai o na whaile tui pui.
le MMR. Ia ona o le tele o whaamai e awhiai, o ani si whaamai lau sunga le li Fomai e ma ale tele ai ia le soifua o nei Fanau iti. Tafetai la wale fisi. Tasi le fisi le tā ua. Ore, la ngora na whanau roi pai, tero ta mati manawa te tā. Ia e whawhetai fo le matanga ruenga. Le ua au mai le vai, e le o se tui la, a le vai, o le whai ngora tui, i tu tono le vai panore, i le ono maa sina mani iwa, ono vai yaso mani iwa vai yaso. Le whaatulu tulu. Ono o le mafu anga e varu tulu pasene o tamaiti, e mafu a mai ona, o i se turo. Ia, o vai, ia po mea ro ngā se teifang susu se turo. Ia, o le rotavirus la, ua wha mauni ia. Le varu tulu pasene mau ai aro ma whanau. Ia e watu, e matua tinga ina tamaiti. Ia, turo rau e wau fo, ia le expect le o rai o Iesu e tu, ia reivi. Ia e whaingata, ato collapse uma mea. Whaingata, ia rea o tauwhero le teimini ni. Ono o Polokalame na e wha amaro si ei, le mamao mea ngā se ia, e mea tausami, ia ma mea ai aro ma whanau o tato atunu. Lau sunga le li Fomai o le wa e tā ua tūlanga le, o le ala sau whau tūwanga i mā tua. Fo i lea o le whata mala wa lewa, aia tūlava o lewa o na run i al manawa, fo i lea o le tamaititi ai le mawhai o na oe wa ai Fomai. Lea se whau tuanga lau sunga. O rao tu alaro ma rao wha tau le mau. Ta māma tina, au mai o tamaiti, e re tu tusa ma tangata mātua. Tangata mātua te le tinu. Au tamaiti, e la iti pera e titi le pori tuwhete area. E tasi ale aso, ia o le isa vai le tinu. Ia o nā whaina umarai o le whatu ma le whai ai. Ia mai roi i mto o tua. Ua fiu mātua e tau mo whaise ai vi po se me. Peta tae po na se i turo pe sere leu. E tau mo whai tui tuele ai vi. A ta tau na mai mua mua. E whai e whau tuanga Fomai. Ia rai whai ei le vai ta ORS. Mo peke so le māsima se i turo. E o mena e whaapare tue replenish. Pe toe whatutu moi māsima le ua rusi. I le whea mo mau se i turo. Le apa ma le whaaroara. Nā lo whaafitai wa manino whala lea tūlanga. O le maile o le fiva. Ona ua tele taimi wa maita wina ai ia alo ma Fanau. Ia ai ona o le o whaalala ia ma le tūlanga. O nei taimi besi o le fulu la timu. A o le whaamaila le o le fiva wa tele no uwa ai ia alo ma Fanau fo ia le tinga ina. O le a se whautuanga alau sunga. I le taimi fo ile wa ai atu le tina ma le tama wa tūlanga whaapena wa whaia nea ina maa losi le fiva o tamaititi. Tafetai, e se le tā o le whitiri lea. Pēna o tā o le tusi leo le peipipo. O nā fo e wha amau o tuai. E ta tau rawa o na ieise vai fiva. Ia e maise a tātou. Ia e tā e fo le waro tā puni le waro roa. Ia e ta tau na ieise vai fiva. A hoso le fiva, a e leise vai fiva. O rau tu o raro, whaata ele le paipa. O le tepid spans. Aua e te whaonga ina le vai eisa. Ranga e whaonga ina le vai eisa. O sau foi, o pasi le temperature i raro. Aua maua le maariri por hypothermia. Wis ele angatu rana. A iai le vai fiva whainu. Ona au mai lore le whale mai, wale rusu whaitura. O ta tara le whale mai. I rumto tua ma whale mai whaitu maro. Ma no whaafitai tā ua i o vaenga i wa e sau noa i lau sunga. Ona o le tele i o whaamai e awhia ina i alo ma Fanau la iti. Lea se whautuanga lau sunga i mātua e me se whi o lea tunu ulai mai moa whaafonga mai. I le teimi le nei o lea luatu le whaasolonga o tui pui pui. Uma le whaasolonga o tui pui pui e le tui ia le alo i o tō walo ma Fanau o lea se tūlanga i o iai lau sunga. Ia. O se tu oralo ama se whautuanga i. I lea o ia ngata pira mana e po le puata ma whaina. Ai sa mua utangia mai. E a mai o tō Fanau o tō waro. E tui. A whaapea foi. E ma mau pe whainga tā au waro. E ma whai au na vili mai le. Ono waru tasi o. O le ono o. Ia ma tu o mai le telefoni na i le vaenga le whainga tui. E o atu o ta avare a tene tau soifua. Ia pe o te alu atu foi. E whai le tui pape le te whina ngara o te alu atu. E whai le tui o ro waro. Maro whaafitai. O le tūlanga le pepa tui. O tū mau peo no tō ngā lue ma le mata ngā lue ngā wā o ngā i le whaatino ina o le
o le pepa tui fo i lea a le whaia pepa tui wa le restala i le mwhaina restala le whanau lea Faatoa ave i lea aunga. Aftai, e le mwhai whangaro inga ro fiso a onga. Te le fo le la tof so tuani a mātou. Wa ana le whaia tu la fono rea. Ia e whaatara lea a mātua. O lea ko e whaama maruinga e a onga uma tu tono sa mua. Mai le ia wan, a le se pepa tui e le talia inga. Ia lea la mātou te ngā rue, wa rua maro fiso a onga. Ma le whaaroaro. O lea e whaamauina sa awina atu ia ni Toto i New Zealand mo le su e ina i whaamaine o le Misela o le a se tala mai. Ia whaafitai mo le whaafasili. O le, i o tangata e suspect, aere i mo se keisi sa moa, na almasoromia. Ia, aero au inatu Toto, e whaamau nia wairanga, i le ini, masini Faapitoa ia tātou, e su e inai. Ia mo le sile fia foi sa moa, e le whaapeta, sisa foi aso avele Toto. I le Misela no mo te lua se huiwa. E tolu vai aso o awa i Australia. Ia mo lo whaararo. Wa fea ia le mātua fo ia le wafia malanga i New Zealand o la upesi whaama i le Misela taimi nei. Ai mana o e alu ma avela ni tamai i New Zealand i se mafua anga fo ile mafua i ona malanga. Le a se fautuanga wha so i fua malolo ina. O la ua fautuanga, e si le tu oro waro ai alu o i e whaabara por tu ai. Mai le whaapea tu i ro waro, tu se to o i New Zealand. O e la voi te tu to. Ia alu whatapua, i le tara hoi tātou. Si dia le pui e ro le tong fitia. Ma no whaafitai. Na sunga ele whaaiwina tātou Polokalame o te fitoe fia fisilia tu lava. Se e sau noa e tau whaamanino lava ia isi whaamai o le mami o le rubella. Maona a fianga di soifua o le whanau. Ia whaafitai. E tāua tele. Ia wai, ia pe o le bisirau, ia pe o mea e popole ia. Ono complications. Ia po tu ngā pea mesere pneumonia. Ia mo hole pneumonia le pe na tas e un complication tu ro te ele a lo tu tono mama. Ia pe faingo e Fomai o le atelectasis wa collapse le lang o le fona to function. Ia e fa pe na foi la i mele o rupela. Ia te na fieta mai tai te ni tait. Ia le mami se tu ro to no ia unga ia e fura ia i au vai por tono ia whinga tā wha ona ai, ia whinga tā wha ona wholo, ia pi ona nei po lenga ia, e wa aporoka o lea la e po lea la sabi si tulo. I wole mwhaina mana, wole wapanan tā tāre whatu, lea wa tole tu alaro, whai pēr tui o tamaiti, lea bēm aro, ia lea ngata whone, wole tera o tamaiti renga utara, ia o pneumonia, ia o nisi o wha mai, ona la e lo o wha susuina, pepere swa susortina, ai pēna o tā ua le teimo tole isi Polokalame, e tau sola mo e tina la iti, se furu fitu se itu rou, le lufu rime le whainga ruenga. Leo te wai, iwa se furu pasene, ia e whatu o meu whaatutu David Dale, ma tua o le David Dale e le leanga, o le David Dale e ao ngai, e win off wai, pe ono roma sina, o nao ngaro whare koko box po series po with pigs, ai mai tua whanau mai, e le ao ngā, e ao ngā soa susotina, o mautinoa saintisi, ro yele vai tu e fai ngoi Fomai ka IgG immunoglobulin o melna e pui mai le pepe mai fa mai uma me fona le temi tu afana o le pepe encourage a wara le pui mai MMR wa tu afai tu to miti i le iva ma sino mas fuglima ma teno le MMR a pe so sortina e pui mai mana batata e le ele bonding ma tu e ata mai ai ia to tango fi pelo uma fui pe o so le fa e tango tua, o le same temperature, ale available, i taimi uma. O le ala e le tasi se wha mai, ala o tau anaua, tau sanga uma. Mariria mai a wha susu, e le sile fia le tua mea umo ia le tangata le fōfoina mea, e ata mai ta maro, e so o toso hatu le mranga mo raro ma le wha aroara. Whaafitai, o leo o toi mana tua neina wa e tā ua lau saunoanga ia le mea leo le mana watata, lea fo ua fo i mai ai sau wha amatalanga, i le ngata fo i leo tau la sia Samoa. Ai ei le taimi o te whaalongo so o lava o whaapia. Ave fo e alam tatal manava o le ila. E mawhaina e sau noa vaenga le. Ia, te ti e ngai ama fo o tau la sia me sa matua o ngai mato. Ia, ar mato atu alaro li ai, e te tau na to replace te turo. Wa mo le tai ria ni whapea lo turo wa e vai o le wheau. Pa mo lo o tai ria li ai. O
o le definition la ia o le faatolu nalu feʻau ai feʻau lata fau mamao ae vaia i le o atu le lutu faetu la it's a loose ball motion more than 3 times in 24 hours o le faingoina na matou ia au te riro na mo me o mawila mo ta te rei faitau ta ita wa te riro mawila Maro whaftai. O le mafua angala lea, doctor e mafua ai ona whaapea mai Fomai i tō angai whaainuinu le mai. Pea whaapea watu ai whaapea o le manawa tatasi. E mwhaina e whamamlama le tū lea. fitai wafoi a mo o a unga ngā mana pata i le ngata le whau le whiau wai a o le mana wai se tulu e alu pia le paipaki e lusi e la mena o le masima po electorates ia o le toe tau mo whaila toe rehydrate le ma fuan whai toe le fuma tō anga whai rinu tama tō anga whai rinu le vairo le ORS po le niu foi wai tutia tala whea ngai le niu ma le pauta le ngause mai the World Health Organization. Whaftai, o lea la o whaafonga mai mamai mo al tātou atu no. O le tui leo le MMR. E pui puia mai ai wha mai umaia pe ona e tāua. Moni, pe o le tolu wana le MMR, mumps, measles, ma rubella. Ia e le ngatai manisi foi o wha mai. Le tau whai tui pui pui o pe o le pentavalent, ia PCR. Ia manisi toi fau le sa o le happy ia mo tolo foi mo tamai tai le kane so fa utangata mo o telefone nei vai ta Ma lo whaftai, ia manatu lau sunga le Fomai o le o tele vai ngai pe ona fsilingi ai lau sunga i le mata upu lava le nei o le pui pui o nai Fanau iti. Ia a o le wha ngā solo lava le tui pui pui o le misera le taimi nei. A o le i wha ai uina tā Polokalame e se to e whaia sau noanga o tātou atu nuu ina ia sana sanga una ia pe au tātou atu nuu i le tūlanga o loo tau mawhai atu e soifua mālolo ina mo le pui pui a walo mawhanau ia ai maise o lea ua maa ua whaamtalanga ua toe pepesi le misela i New Zealand. Haftai, Samoa, lao se tua ralo. Ta te re tue fia wa ai, i le rua fese furuiwa, i le tele o tamaiti, tele le mātua ua awhainga, i o rato roto ina ua maari diu, ia alo mawhanau. Tau tōna, e nisi to tongi o le tui. Ma o maua toa se taimi te whina ngaro ai, pe au re o atu le au aunanga. Ia umona o ta ua numera. Ono waru tasi o i tau mawhai tuali ma tānga ruenga, i rii ma tamai tai Fomai, ia whapena fo i tausi soifua, o roa whaatino ino ia ngā ruenga ma le whaaroaro. Ma lo whaaftai sau noa i lau sunga le li Fomai. O le nā ua mai mua whaafonga o tātou atu nuu, ia i le Faataatalanoaga ma le sunga le li Fomai ia Papalii Dr. Tito Kamu ia e tusai fo'i o le mata upu ia a o whaanga solo ai ia le ngā luenga a le soifua malolo ina mo le whaia o tui pui pui o le misela ona o le tūlanga e pe ona iai e tātou pui puinga ona o le pepesi ai o le whaamai o le misela i New Zealand i le nei vai tau ia sa ia maua fo'i se isi awa noa o i luma o le tātou Polokalame o le Tafesilafai ai mo le taimi nei ia whaasoifua ia lau whaafonga anga ma lau mai moa Samoa.